پتر جدمهانه سرکی ساروندک 18 سالی او مالباتای دبیجه سردستی سین وجداران جان خواج دست دای در باز دبو. پشتی پیک اینان لجنا پزیشکی هیچ نوجدارک نهاتا سزادان. بلکو لجنه مالباتای کم ترخم قلم دایه. با ویراندکی جی وی لجنه رد دکه و دایکاراندکی جی دگل هسترین چاوان تنی دخوازه مافوی برزنه به. روبریکا محکمه و پلیس و بیم و هیچ کسی که هیچ تشتگ نداید اسم حتی وگاوه اسرابی مجبور بیم سر من که چه خورم من پارێزگاری بخواه گرتی محامی من گرتی بسر کیسارونده کت آخبت سر رای هندی راجع که اوان بخواه لجنه که بخواه کاری نای کش دوی که به سروی کیسی را واسطت اصل لجنه دوی که قبیل ناکم هیچ برنگه که ناید قبیل کن لجنه دوی که همه من بيت حقيقة كان بيستاندني حتى ببكي كسب ما نقرا پشتیمه پیوندی اندامه که لجنا پزیشکی لجواتا پارێزگاها دوو که گیری. آماده نبی لبرچاو که کامیره هیچ لیدانه که بده. لی دیار که لسر بریارا لجنا پزیشکی ام بردام ده دیفچون دانینو. پارێزەرێ کەیساڕۆندێکی ژی di کۆنگرەکە ڕۆژنەماوانیدا vê lijna pezîşkî nedat perwerane qelem dide. Vekulîn serkêsiyê berdewam e. Dumayî car jî ew raporta pezîşkî wekû dadgeh daxwaz sexlemiya dihokê kirî. Ew raporta pezîşkî jî ew wekû gihiştîn weke raporta gihiştiya vekulînê ew raporta pirî layengirî ye. Gelek layengiriya tê de hey. Me nerazîbûna xwe ser vê raportiya nîşandayî. Me daxwaza lijneka serbexwe bê layengirî û yeksan û dadperwer kirî ji Hewlêr û Silêmaniyê çiko kesê me li ser karmendên sexlemiya dihokê ye. Em çaveretîn ku dadgeh dadperwerantir aşkera bibit dadperweriya wê. Rondek tehsîn li şeva hejdê ser 19 meha doya îsal bi mebesta çareserkirinê seredana nexweşxana Tengaviya Zaxo dike û demê neştegiriyê da mîna malbatayê dibêje ji xemsariya nûjdaran canê xwe ji dest daye. Piştî mirinavê lijnek bu keysa wê hatiye pêkînan û di dawiyê da lijnê biryara bêgunehiya her sê nûjdaran daye. Petir ji dimehan bi ax spardina canê rondika 18 salî di nava vê goristanê da. Heya niha jî poşîna reş û hêstir di çavê deyka rondikê da ziha nebûne. Mîna ew dibêje ji bilî peyva mafê berzene be hîç peyvekdî ji zarê wê dernakeve. Ehmed Zaxolî NRT Zaxo.